Update survive pi baro di pelok kepecor. Pat aku beli ru pi baro di subscriber. Bela juga sharingan nak por singapore. To beli undang ker ku ko do pi pekinang yok gamen upat ke koi ku kia. Tanggal load shedding hadu new praganta ke sini. Nalor kata saya ke tolop juga nang tray ke MESL kamla bensiu ke port bobiak. Kani galami adin maka kanuhun juga nang tray jong ke MESL kabalatip kum ko coordination committee of registrar MESL association and union di para persngau hakabai dai bat ko bondeli kijing bagi nang tray jong ke MESL kile kendo hakabai dai bat kijing penlin mansiu slami ke tolop ke bagi dai hak benyo. Kani keseng radawa now chairman kum managing director ke MESL hakabala dawa ban pelai noi ke tolop Andrei keseng keseng babi mantip bawat labu kejing kerpan naga por sikapor Andrei haduk mentah kimpat pelai setia gitu lop jong bana leber arjar apulai bat kumta ka coordination committee of registrar MESL association and union kalai song ni kejing lang bekerki hak artu truk yoyong arjar apulai hak bala simro ye gato kat nei teli girai karai bala sim hak tai kejing lang kalong bai gitu lop jong bana leber Deban pelai no ak artu tu wai trik yoyong ajar pelai. Kadai ru kesengi bukhado balada kim pelai ke tulom ke kenuh ni kan pelong dari jing song kelan mangor. Hagi office trai kam joki hagi sengi bolong trai. Tashim ru ikarai bagi jing sengi tulom hagi togi benai. Kadai bej banlong kat kum kod of which ajar kendai. Lada ombut ikene ke kendon. Ke jing song kelan mangor hagi office trai kam hagi sengi long trai. Ansa pelong no.